novi video, ponovo 4. epizoda, spremamo se za veliki rat protiv Njemačke. Formiralo je nešto što ne bi trebalo, ali ajde, forsiralo je nešto što je bilo u drugi svjetski rat, šta sam, no, nebitno. Spremili smo ovdje masu vojnika, spremni smo da ratujemo, Srbija će da nam pomogne. Pripremi se za rat, stavljamo 10 turnova, tako, ovako, to je to. Slovačka, pripremi se za rat protiv, nisam to htio, čekajte. Neću ni to, hoću zahtjev za trgovinu, da objavite rat, ne sad, to ćemo kad budemo krenuli da ratujemo. Vidimo će li Srbi da prihvate, hoće da prihvate, dobro je. Nemam više kinte, ne mogu da asimilujem, tako da, našta smo, da smo. Sad ćemo Francuskoj da rečemo, pošto nema šanse da Balkan osvoji ovo, pogledajte koliko je to veliko. Tako da, ja se slažem da nam Francuzi pomognu, objavite rat njima. Holandija, objavite rat njima. Nećemo u Sovjetskom savezu da tražimo da ih napadnu, pošto, znate, imaju sada pokupe i nećemo mi ništa stići da pokupimo dalje. Pozovi saveznika, objavi rat Njemačkoj. Idemo odmah se zalećemo, nemamo kad oni već skupljaju vojnike, tako da idemo na sve frontove, skupljaju su ovdje masu vojnika, ali ne može ništa. Već se uzimamo ove ovdje dijelove, nekoliko se preostale od Italije, Slovačke, Mađarske, Austrije, sve živo se uzimamo, nema vremena za priču. Mislim idemo dublje, ne damo se, idemo još. Idemo dublje, kako sam rekao. Opa, idemo još. Širimo se, dobro je, to je dobro stvar. Ok, ovdje nabavljaju 9000, ali ostao sam malo vojska, ajde. Ok, idemo ovdje, tu se širimo, želim da kratko ciđujemo, ko znam što je to napratično komentare, ali evo ga, napada se Njemačka, ne da se.
Ok, i Njemačka je osvojena, donekle. Ali će oni to još imaju pokrajinu, moram to da vidim. Ok, ljudi, evo, jesu sam je Berlin, Berlin je naš, ljudi. Berlin je konačno naš. Ok, to bi trebalo da bude to što želim da uzmem kao malo prije. Ali mislim da ću moći više da uzmem, definitivno, da. Hoću to. Evo ga da vidim. Mogu još da uzmem, dobro, uzet ćemo. Uzet ćemo koliko možemo, tako je. Dakle, to bi trebalo da bude to. Odlično. Bravo, Berlin je naš, konačno. Ovdje ostavljamo ove vojnike. I skočilo nam je kinta, imamo sad puno para. Sad samo moramo da simulujemo i sve te pare da potrošimo na to. Samo me nervira to što kad završite rat i dobijete puno para i sve te pare morate na simulaciju da potrošite, pa ste opet na nulu. Sad vidite, gore se ima 300.000, sad imam baš malo. To je to, veliki rat je završen, hvala što ste pogledali ovu epizodu, nadam se da vam se svidjelo, ako jeste, ostavite like i pretplatite se na kanal. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao!